سلاف و رز جواره از هیویدارم هم باش بن. خلقا میرو لسر وقتاندکن کردیه. گرین پالودانه یانجی آلاوین گریدانه. آنکو روشا اضافه یان اضافه تزمان کردی ده. بگومان روشه که گلکی گرنگه و دزمان کردی ده روله که گلکی گرنگ روله که وی گلکی گرنگ هیه. نها به هفو داره ورن سر مجاره خواه ملجور ناو جردانی سر ناوک مجردانیه گرین پالودانه آلاوین گریدانه یان وقتاندک بگومان ناو گلک ناو لجم زمانزان کردی تی بکار آنین و اوجی مگود دست بکید نه پرزگره که گلک مزن یا هری گرنگ ام ناواروکا مجاره ناس بکن نها امورن لجمع وقتاندک چه کارید که وقتاندک کاری او گو گریدانه دنابرا ده پیوان ده چید که یان ده بیجیان ده دنابرا دو بیجیان ده گریدانه که چید که او گریدانه هانه جی مرجنوی هنه ام نها وان مرجان آز بکن بگومان وقتاندک یان دما گو ام بیجن روشا اضافه ده کردید چید به مرجیوی یان ناوی پیشی بیجیا پیشی هر دم وقتاندک دگره و بیجیا دویمین هر دم طوانگ روشا طوانگ دگره و ام دوانه بیده روشا طوانگ ناس بکن ها ام تنه آوای یان ام بیجن چاوا وقتاندک ده کردی ده چید به ساز ده به امور سر بگومان وقتاندک لگوری میجر و زاینده آنگو لگوری هجمار و جنس پیوان وقتاندک چه دبه نها دست بکه ده بری امور سر ام وقتاندک دناف دیرین دیار ده مجاره گلک گرنگ وقتاندک دناف دیرین دیار ده جبرگو وقتاندک دناف دیرین ندیار ده جی هیه نها امورن لجمع ما یا خستیه نابرا دکوانو کده جبگو ام جبرگو جبگو مناسب کن جار جاران یا جی تیب کاران دکوه نابرا نافدیر و وقتانده که دما گو نافدیر یان جی بیجه بتیپه که دنگدیر بداوید به ام کلجاندنی بکارتینن یان جی ام و تیپا کلجاندنی بکارتینن جبگو کلجاندن دنابرا دناو دیرا دنگ دیرا دچه بیش بگو کلیجاندن دنابرا دنگ دیرا دچه و نها ایل جمع جبو نافدیر نیر و یک جمار هر دم جبو نافدیر نیر و یک جمار تیب کارانین جمع هر دم جبو نافدیر می و یک جمار آنگو و جبو نافدیرین یا ناوین یک جمار تیب کارانین این یان اد یان ات جبو نافدیرین کوم یان پر جمار میرو نیرو می تیب کارانین جبو زاینده نیرو می تیب کارانین بگومان تیبینی لجمع لگلک دورین کردی این تیب کارانین جه پچکی کمتر ات تیب کارانین جوان هر دوا کمتر اد تیب کارانین لی دناوا پرتوکین کردی ده گلکی ان بکارتینن و ات تیب کارانین به تایبت ات لدورا زاخو دهو که وان تیب کارانین ان لدورن دن لهن دورن باکور و روجاوای کردستانه میناکا ام لسر وان هرسیا بدن میناک لسر نافدیرین نیر دلی جوین یان دلی جوانی مالا زینه جمع جبو نافدیرین نیر مالا زینه جبو نافدیرین می انگو نابین گو میبن یان بیجین گو میبن زاروکت زینه ات خالا منی داوی لسر دما گو بیجین یان پیوین گو بتیپین دنگ دیر بداوید بن آنگو تیپین بدنگ بداوید بن لجمع ام کلجاندنی بکارتینن یا ام لور بکارتینن ماسیا من یان ماسیت یان ماسین من بتا می دیمینه او گو وقتاندک بنافدیرین ندیاره چما ما بابت کرد بش اجبرگو دگلک پرتوکان بوی آوایی تی فیر کرن یان تی شروع کرن
dibêjin veqetandekên diyar û veqetandekên nediyar anku navekî din lê dikin dikin veqetandekê binavkirî veqetandekê nebinavkirî û ev bêguman veqetandek nikare bibe binavkirî û nebinavkirî veqetandek her dem karekî wê tenê heye û ew jî di pirtûkên hînker jî bi vî rengî tê fêrkirin dibêjin veqetandekê binavkirî veqetandekê nebinavkirî û ev jî bêguman şaştiyekî ji ber got veqetandek tenê dikare karekî bike ew jî karê wê got girêdanê çêdikî yan got rewşa îdafeyê di zimanê Kurdî diçêdike û ew îdafe jî nikare em bêjin bive binavkirî û nebinavkirî tenê karekî wê heye. Binavkirin û nebinavkirin yan diyar û nediyar karê ek û in e yan karê hejmara ye. Ev karê diyarkirin û nediyarkirinê anko wek min got karê nediyarkirinê karê qertafayî ek û in e û karê palvedanê yan girêdanê yan rewşa îdafeyê karê veqetandeka ye. Ji ber vê jî me babeta xwe kir du beş. Babeta pêşî me got bi navdêrên diyar re ya diyemîn bi navdêrên nediyar re. Bi navdêrên nediyar re çima babet vî rengî tê şirovkirin? Şirovekirin yan zelalkirin ji ber ku veqetandek bi ek û in re hinek guhertin di veqetandekan de tê kirin. Ango veqetandek piçekî têne tawandin rewşa wan ji rewşa xwenî resen derbasî rewşeke awarte dibin. Ji ber vê jî me kir du beş. Niha em werin di xeleka borî jî me got ê got karê nediyartiyê yan got karê nenasiyê dikin, nenasyariyê dikin ek yek û in e. Me got ek ji bo yek jimar nêrûmeyê û in ji bo pirjimar her du zayên da nêrûmê. Em werin ser babeta xwe yekemîn me di destpêkê bi navdêrên diyar got ê ji bo navên nêr e, a ji bo navên mê ye, ê in ê it ê id ji bo her du zayên da mêr û nêr e. Niha em werin ê çawa dibe. Dema got em bêjin veqetandek bi ek re tê yan bi navên nediyar hete bi vî rengê tê nîvsandin. Bi vî rengê got me li vir nîvsandî niha em bê wêtir zelal bikin. Niha eger got me mînakek da ek bi ê re ek komî ê dibe kurekê şivanî. Kurekê şivanî. Lê ev rewşa hanê di nava devokên Kurdî de siviktir bûye û ev ê bi navdêrên nediyar re anko ê dibe î tê guhertin dibe î. Kurd yan devoka kurmancî de dibêjin kurekî şivanî. û ez bawerim kes nabêje kurekê şivanî anko ê li cem me bûyî î. Em werin ser babeta a ek bi a re dibe keçeka zînê yan jî gelek kes wê sivik dikin anko a dikin e dibêjin keçeke zînê. Bêguman her du awa jî tên bikaranîn. Ne got ev awa tenê tê bikaranîn, ev awa tenê di pirên pirtûkên Kurdî tê bikaranîn. Lê di nava devokên Kurdî de û di hin pirtûkên bi taybet yê pirtûkên Kurdî yê kevin de jî dema got mirov dinare çi pirtûkên Sadık Bahedînê Amedî yan hin pirtûkê din jî keçeka yan em bêjin eka tê bikaranîn ne tenê eke. Babeta me sêyemîn ji bo veqetandek bi navdêrên nediyar di rewşa kom de yan pirjimar re in li cem me heyî ji bo navdêrên pirjimar yan bêjeyên pirjimar ê in ê it ê id li cem me mînak dibin hevalnên şivên. Lê ev rewşa hanê jî sivik dibe gelek kes dibêjin hevalne şivên. Anko li cem me li vê derê ê in bûye ya in it bûye e. Ev di rewşa nediyar de wek min got gelek kes yan wilo bûye her kes ê dikî î kurekî şivanî
keçeke zînê lê keçeka zînê jî tê bikaranîn, hevalên şivên kêm tê bikaranîn, hevalên şivên jê bêtir tê bikaranîn. Ya herî giring divê babeta hanê de em nas bikin, karê ek û in nediyarkirine. Ango nenasiyarîtiyê ye. Karê nenasiyarîtiyê dike yan nediyarîtiyê dike. Ango karê nekîra dike. Nav dike nekîra di Kurdî de. Nav dike unbestimmt. Lê karê ê, a û ên û et û ed karê wan veqetandeka girêdana navayê. û îşê wan bi diyarkirinê û nediyarkirinê tune ye. Karê wan karekî tenê dikin. Ew jî girêdana nava ye. Nava bi hevûdiv girê didin. Me got veqetandek yan rewşa veqetandekê yan rewşa palvedanê di Kurdî de mercê wê hene. Navê pêşî tê veqetandin, navê duyemîn tê tewandin. Bêguman nego herdem nav têm bikaranîn, bêje bi giştî divan rewşa tê bikaranîn. Di rojê bê de em ê van mijara bêtir zelal bikin ya herî giring hûn vê mijarê navaroka wê nas bikin. Ne tenê em bêjin çima vî ev nav lêkirî yan çima ev nav hatî bikar anîn. Navlêkirina termên rêzimanî yan zaraveyên rêzimanî ne pirzgirêk ya herî giring û em navaroka yan sîsika mijarê nas bikin. Mijar çawa ye, navaroka wê çawa ye. Ez hêvîdar im ku hûn baş bin, roj û demê û mîn xweş.